ni kita nampak Robin lah. Kita nampak Robin chapter ni dekat castle basement. Adakah dekat sini ada poneglyph? Kita nampak Robin berbual dengan Tengu-yama Hitetsu. Hitetsu kata, you like them? Niko Robin, Tengu-san. Robin kata, how do you know my name? Lepas tu Tengu-yama balas, you are looking at my personal collection. They are my majestic Kokeshi dolls. Cute, aren't they? Tengu-yama kata, cute tak? Comel tak? Lepas tu Robin balas, not really. Tak adalah cute sangat pun. Typical Robin lah. Why would your collection be down here? This was originally something of secret hobby room for me, however. Kenapa collection ada kat bawah ni kan? And kita nampak poneglyph. Okay, ni basement mana ni? Basement castle lah, basement Orochi punya castle lah kan. I end up imprisoned down here for a number of years. Imprisoned? Kena penjara? I thought you were a small swordsmith. Who exactly are you? I took to something because I had talent for it, but it was always just a hobby. Governing is just a weary work after all. Okay. So, Tengu-yama kata, sini dekat YouTube lagi-lagi buat video pasal One Piece semua. Sebabkan aku memang busy dan aku banyak travel lately. Jadi, kalau korang tiba-tiba ada rasa nak travel, tak kisahlah negara dekat ke negara jauh ke, aku nak bagi tips dekat korang, barang-barang apa yang wajib korang bawa untuk travel. Yang pertama, ini paling penting. Okay, travel adapter. Kalau korang tak ada benda ni, payahlah nanti. Okay, kau bawa lah power bank ke, kamera ke, apa ke, phone ke, semua tak boleh charge kalau tak ada benda ni. Yang ini bagus sebab kita boleh guna dekat lebih 100 negara. Barang kedua, korang kena ada earphone guys. Earphone. Okay. Sebab apa? Nanti nak travel korang ada naik flight, mungkin naik public transport ke apa kan. Kalau korang solo travel, lagilah penting. Earphone tak kisah pun pakai earphone apa, tapi kalau dapat earphone yang noise cancelling, lagi bagus lah. And yang terakhir sekali, ini nampak je macam tak penting sangat, tapi ini penting, lagi-lagi untuk orang perempuan. Korang kena bawa portable steam iron macam ni. Sejak aku bawa benda ni, aku tak ada dah nak pergi kat hotel, nak tanya owner, ada ke tidak iron, ada ke tak iron. Tak payah tanya, sebab aku sendiri dah bawa dan benda ni tak berat sangat dan tak makan ruang sangat pun. Dekat mana nak beli semua ni, korang boleh tekan link kat bawah. Aku dah letak produk-produk tu semua dekat bawah.